Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Taerogi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Dakuton ken dodon. Dagiti kuton ti makuna akagagetan nga insekto. Inaldaw nga agtrab-trabaho da. Agurnong da iti kananda. Saan da amabambanog iti kastoy nga araramidan da. Gapo iti kinaado da, nalakalaeng amakaurnong da iti taraon. Ngam no kasano ti kinagagat dagiti kuton, isumat ti kinasadot dagiti daddo mga insekto, akas kumakan ni Dodon. Iti maysa nga aldaw, ken aldawan, yakpay nakaluto. Kasanumat ngamin, nagdalusak pa'y dito'y balay. Naglabaak pa'y madamdama. Yehey! Mga makakmanin! Yehey! Dodon! Apay, manang. Aldawan, ita kalaan na kariing. Ita agay ayam kamanan. Anya ko matiaramidak ngay. Di mo pa'y nakupin tinagturugam. Sikan timang kupin. Ingka kupinan. Oh my God, puton! At napapananta! Sa tino! Ijay kusina ni Nana Piling. Ijay kusina ni Nana Piling. What? Amo? Ado ti bisita da iti kalman. Iso anak luto damanan. Iti ado amakan. Ado arot ti maalat amakan. Isong arot nga umay ka. Darasam. Aguray ka. Ayapak nagiti kakadwa tayo. Ay nalakay. Nagaawid mutla ang dagiti akakabagyan nga imay nakiriyon yon. Naragsak detoy ariun tayo. Aywan lakay. Ay, nalpas mutla ang tinabayag nga insagsaganaan tayo ariyon yon. Agina na taman mal. Ay, anya nga aginana. Manon nga aldaw ang nagtrabaho ta. Anang isagana dito'y balay. Di nakit di paginanaanan. Ay, awan ti aginana lakay. Anya. Ay, ado pa'y tinaskan nga urnusen ta dito'y balay. Itarimaan ta pa'y dagiti na aramat iti kusina. Kain aglinis ta pa'y. Makauray day ta panaglinis aday ta. Hagina natakit day. Aramiden ta dagita inton bigat. Nagado talaga ti makam dito kusina ni Nana Piling. Kunak tomat naman kan ka. Ago matayong agbunag. Kakadwa. Partakan niya dagi bunag. Sabay nagsasangkit dagito'y amakmakan. Paborito tayo dagita. Sige, partakan tayo ti agbunag iti makan. Amangan no makita na tayo ni Nana Piling. Amamatan ti ugali na ijay abakat. Kaungat tayo dyan kadagiti kas kada tayo ako ton. Kagurgura na tayo. Saan laada tayo ako ton ti kagurgura na? Oray pa'y dagiti ipas kat kagurgura na mo tida. Tas, daka di? Di na kaya't ngada ko ton kan ipas dito'y kusina na. Amado! Apay. Ay, umay ka man dito'y kusina. Apay aya. Ay, kita manday to'y nay. Kita Ha? Ay, Nakawarwaran. ay, imbagak tungot ngamin kan ka nga aglinis ta idi kalman. Ang di mo mat kayat. Nagaduti ko ton. Wen nga rod. Ay, amumot akagurgurak dagita ako taon.
Amok. Ay, sikat timang linis dito yung kusina. Naskan ngawan ti makitak ako ton ditoy. Wan, bakat. Ay, darasam. Di ka agsadot-sadot. Kuton! Kuton! Apay? Nakariingan ni Nana Piling. Anya? Good! Agong ungat anak kaban ni ka si Jay kusina da. Sapay nagbati dagiti daduma kakatuwa tayo ijay. Ingkaya bantida. Nangag ko ngamin. Api nagdalos ni Nana Piling di asawa na ijay kusina da. Ha? Good! Nangag ko pa'y. Nga awan uray may sa ako ton amakita na. Inaktarod ay abandag itinabati ako ton. Sige, ingkat, darasang! Maskan amabagak, dagiti kakadwak ako ton tagawit dan. Naungat na iya bagat piling kadagiti insekto apadami. Ha? Kuton! Apurakan samat. Sa dino ti papanam. Ha? Dudan, hanya tiar aramidan dita sa ngati kayo. Agay ay ayamak. Imbag bantad na oras mo. Siyak, katinak ayaban dagiti kakadwak dita kusina ni Nana Piling. Anya ter aramidan dagiti kakadwa mi jay. Ang ibumbunag na iti makan. Di kaila mabambanog. Ngagbumbu iti makan. Di mo ka di amo nga das mang bayan na pigsa bagyo. Awan! Kung kunadalang dayta. Nas ka na mamati ka, dudon. Kan, nas ka nagsagana kayo mat. Hingakit ni ti papanam, kuton. Tay tuloy ko ti agay ayam dito sa ngati kayo. Ama daw, nalpas maun ti panaglinis mo ijay kusina. Wan, piling. Nalinis ako. Inak kitaan, no talaga mo't lang nga nakalinis kan. Naglinis ak analaing. Kun, nagwalisak iti aglawlaw na. Sige, takitaak man. Ay, nalinis mo't kit dingag paisaw. Napunasan na naimbag tilamisaan amarmol. Ama daw! Ama daw! Umay ka ditoy! Apay manan. Ay, kita amaw! Hanya nga tiyan aramidan dagito'y kuton dito'y lababaw! Ne, apay ngay anak sublida. Kat lininisak mo't day talababo itay. Ay, linisa man na imbag day talababaw! Wan, piling. Linisak. Ay, pisitan kayo ako ton no di kay paila pumanaw! Makabanok ti tumaray. Apay, kuton. Anya tinapasama. Nakaungot na iya, bakit piling? Tandani na kami pinis-ipisit. Ano ka rin siguro ti warayo ti kusina? Aduan. Sana bale? Awan tinapisit ka dagiti kakatwa tayo. Kuton? Kita ang titangatang. Nagkuyamtan. Ay. Isun sa daytan kay magpagada sumangbay abagyo. Naskan ngay nakbagaan nito doon. Nalabsak ngamin nga gay ay ayam. Sige, ingkabagaan. Tapno makapagsagana daman. Ay, anyaya, tibag bagaday tatibay. Ne, di mo kadidengdenggan jay damag nga adda sumangbay abagyaw. Aya, Super typhoon kanaw. ay, sos, masapul nga road ngagsagana ta. Ingkailan sa jay atap. Wan, sige. Kan ilan samdagiti tawa. Wan, Ay, ingkan ama daw. Dumakder ka na. wan, inakon. Dodon. Umayon tinapisa bagyo. Anya kumaita.
Nakapagsagana kayo kadin. Naskan aya ti panagsagana. Naskan sakpay sumangbay ti bagyo. Isulang ka di day tati umay mo ibaga. Wan. Panawan na kun dito kuton. Tagay aya makpay. Sige. Agawid ako. Mapanak tumulong nga agsagana. Ay na, ama daw. Ay, pumigpig sang tiangin. Ay, isunday to'y jay bagyaw. Nalansaam ka din jay atap ti balay. Nalpasa. Dagiti tawang ay, natarimaan mo. Wow. Ay, sos. Ay, pinigsaan na talaga ti hangin. Ay na, nakaamamak. Ay na, talaga nga ibayakabak ng titulo. Ay na, talaga. Nga dayto hindi bagyo ang napigsa. Dudon! Dudon! Umay ka ditoy! Apay, manang ko adudon. Agdamang kapailaan! Nusan kang ayaban, di ka pa'y umasidag. Kitam lang arudan nga agtutudo. Apay ngamin ayan wag tutudo. At nangarod bagyo na. Aywan. Imba-imbaga ni gayam kuton kanyak. Ay, nagpigsa ti hangin na. Ha? Maperdin da ito'y balay tayo. No kumayso tinaramid mo. Imbes na day tanagay ayam tinaramid mo. Nagpigsa ti todo di tarwar. Uray angin, napigsa. Imbat lakit di. Tadda tayo di ti unag ti daga. Saan tayo amaan ano ditoy? Uray pa'y no napigsa ti todo kan angin na. Iso matulog tayo langin. Saan tayo matapakatanagan ti taraon? Tado tinaurnong tayo. Tudlo na ito. Uray pa'y manungaw daw ng agtudo. Nawagwag ti kanan tayo. Kumusta mat nga tanda doon? Pinagagmat din. Sa bagay, ngam, di nakamat tinangag. Bye-bye, amon. Malamlamin akon. Manang ko adudon. Mabisinak matan aking kwadodo. Kaano kaya malpas da ito'y abagyo? Mabayag pa. Nalayusan da ito'y balayta. Simragan ti danong. Di mo mat namin tinarimaan idagin init. Manang ko adudon. Mabisbisin akon. Awan tinaidunin tama ka. Kasanuta nga ruditan. Awan ka diti sa banya mang tunong kadata ditoy. Dakuton. Mabalintatag patulong kadakwada. Anya, Ado tinaurnong damakan. no nagurnong ta kumamat iditi makan. Saan kumama pasamak kadata ti kastoy? Saan ta kumanga agbisin? Idilaeng ana amiris dadudon, ana pateg ti panagsagana. Agbabawi daman ngam nalayos, ken nabisinanda. Gapo ta sa anda nga insaganaan, ti kastoy apanawan. Benobing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo,
may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.